Bog dečki i cure, to sam ja, kako lako, vaš najdrži youtuber i alkoholičar. Jučer je bio petak 13. pa me zanima koji su vaši strahovi. Neki ljudi se boje paukova, zmija, ja se skoro ničeg ne bojim osim jedne stvari. Da ženska s kojoj sam bio zatrudni, mislim da bi radije htio dobiti tumor na mozgu nego dijete. Ležim na krevetu umoran ko Sveti Isus jer sam se naradio kod 13 stranaca bacajući đubre iza svoje kuće. Lagano razmišljajući padam u depresiju, ali ipak se sjetim da bi mogao biti s nekom malom za vikend i bar se još napit ko Mladen Grdović zajedno s frendovima. Ali onda pogledam u novčanik i skužim da imam 70 kuna koje mi treba da još 3 dana imam šta jest na poslu. A za vikend komotno malo mogu sterati u pičku materinu, a umjesto nekog finog pića piti kiselinu iz akumulatora svog auta koji guta gorivo ko Severina Semen. I tamo kad čitajući Šegrta Hlapića i pijuckajući gemiš počnem razmišljati o samoubojstvu, zazvoni telefon. Bio je to moj prijatelj Beginator, veoma poseban lik. Lik koji me sustavno vodi u propast ko naši političari državu. Dečko koji kao studira, ako jedino po čemu ga ja poznam je to kako se ja i on valjam u 2 ujutro. Dobro, ipak 10 navečer. Te psujemo sve svece s nebesa, sebi alkohol te obližnim droljama koje se nađu u blizini kod kojih je on popularan ko baja mali ninja u Hrvatskoj. Cure se dijele na njegove bivše, te frendice od tih bivših, te kada ulazimo na tulume u svom mjestu sve nas žele podragati ko Chris Brown i Hanu kruti jeb. No vratimo se na priču, nazove on mene. Buraz moj, imam brutalan plan kako da dođemo do neke love, jebote. U sebi si mislim šta je sad smislio debel, ali ipak pošto sam očajan ko Đorah Mormont odgovorim mu. Znači daješ mi svu lovu koju imaš i ja ti 3 puta poduplom barem. Pali auto i dolazi do kafane, čekam te tu. Kada je to rekao, samo sam opsao par koljena u pobočnoj lozi i spustio mu slušalicu. Ali ipak, s obzirom da sa 70 kuna ne mogu kurce mrdnuti, odlučio sam sve poslati u pičku materinu i okušati sreću u kocki. S obzirom da kreten zaista ima dosta sreće u kocki, triggerom je ko Lidija Bačić Brunu Šimlaša, te sam upalio auto i otišao do njega u obližnu birtiju. Tamo me već čekao sam oblitlom na stolu i sa ulogiranim online kockarskim akauntom. A pošto se kužim u kocku komara u krivi kurac, samo sam mu dao tih zadnjih 70 kuna i prvi put u životu uspostavio kontakt s Bogom, da konačno nešto mazem za vikend da pijem neki kvalitetni kurac, a ne vino koje mi litra jeftinije od čunga lunge, jebem ti Bog. I tako on stavi tih 70 kuna na račun, to jest uzme mojih 70 kuna, stavi na račun za svoje kartice, to jest stipendije koja mu Hrvatska daje u nade da će jednog dana postati obrazovan i ugledan član hrvatskog društva. Oće kurac. Nakon što je uplatio, samo prozvani kralj Blackjacka ulazi u Blackjack online i roka svih 70 kuna odmah na prvu ruku. Iako sam sa svime time bio zbunjen kod Cajkaroš na Ultri, on mi je ukratko objašnjavao šta se dešava. Dobijemo 9 i 7, a dealer dobija sliku. Iako ja nisam imao pojma li to dobro ili loše, po njegove boje lica skužio sam da ću za vikend opet jebati svoju desnu ruku. Stavlja da ne želi više kartu, a dealer dobija peticu i sliku, te prelazi 21, što znači da dobivamo 140 kuna. Kaže on, ma idemo još, za vikend pijemo Jack Daniels, te se nisam ni snašao, on je roknuo svih 140 kuna opet. Frajer dobije Blackjack, a dealer ne, te dobijemo 350 kuna. Stavljamo 150 na jednu ruku, dobijemo 19. Dileru prva kartica šestica, te već vidimo čivase i kavijare na našem stolu u subotu. Ali diler izvlači babu i peticu. Dolazi do 21, te nam sada ostaje 200 kuna. Ipak Beginator se ništa ne brine, te me cijelo vrijeme uvjerava da sad ide dobra ruka, te roka svih 200 kuna. Dobijemo 20, a dileru je prva karta 3, te me Beginator uvjerava da je veća šansa da Barcelona izgubi od Cibale nego da ovo popušimo. Međutim, na neki čudni način diler dolazi do 21, te odlazi sve u pičku materinu. Nakon toga kaže on meni, jebi ga. To ti je kocka, Buraz. I tako, nakon još par čaša gemišta koje mi je on platio kako bi se bar za neki kurac odužio, vratim se kući još se bar nego što sam bio. Legnem na krevet i pokušavam zaspat da se odmorim za posao. Što smo naučili u ovom videu? Ostavite se kocka i klađenja prije nego što bude kasno, jer nema leba bez mutike. I da još nešto, nemojte se družiti sa šupčinama. Hoću pičke.